biara obonfo nhye biara edi ohawo ne amane ebe man nsuo de Erade pegu ma yen wo Yesu de mo papa pegu ma yen wo Yesu de mo papa pegu ma yen wo Yesu de mo Erade me do me huhum biara ampani ye huhum biara me do boja konkono do me no wo Yesu de mo tumi biara empese nsu be ko akiri ebe che na be bo amanfo no me do kokoto me no me gina ho kokoto me so do moja konkono do me sa to me no wo Yesu de mo Erade be shira nsuo iso yenuma eyenkwa enya hoden sonko mayen ne ayeba no mayare de ye do moja konkono chomo Yesu de mo papa me bom pai me shira nsuo iso Erade be shira so enye jojo mayen Erade yenuma enye shira ne ahoden sonko Erade bebo nsuo yi ho ban na enche wo krodua mu ifio hakura amane ni na nye nsenchene mfa nche wo de gonkon ne onyam won so a wo hu wo mo won bua enso Erade nam so fa shira won ene ye bua no Erade be shira so bete ho ne ye no mo nso a aboyen ye tompon e wo krodua mu ira wasi se wati empaibo Adom nti amen Adom FM Adom 106.3 FM ebusa manema wache biem na mena wasiso afidie no edaha ene ye December boso meneda etoso aduasa eso chana fini nyina akona wiye ene menkwa mani age and that same excitement, you know, me who ever me team, me production team, and me who will be anim. It's also radio Jumain. What is so any so? What the mutabi so any so? Now 200 more na ebemwa. Ema kumatoyem. Enra. Nyame adom ene na daroma. Ekopie mu tenkon. Na dwumadie no efe. Se wo hwa me o Facebook a. Wo behunu sa ne no dwumadie no na etie. Ewo tenkon apel. Me sometime September ena womode ebeto manim beyi wano dwumadie ya so. Me number ya me di tudwa ya ankofo de wo mo hawa hodo ane ade ebedan mi yi. Se insu wo mo nom no ho no enye tinkakran omo send me videos and pictures na me sha me hunu ye entina se me ya me tu anamo na me kɔ hɔ adai di kan me kɔ hɔ na ni enyan enti ɛho anamontuo a yetu ya ɛna fe yebenya amoa fe yenya baabi a yebetu bɔ ho no kakran challenges there ɛyɛ bebre ene ebeba so etefo da munim nyina ene yebe hyase wo kyena yebe hyase ene yebe hyase o kyena yebe hyase sa ba ni nyina mu ni yampaba nana won to be topra otoso nan nana anapai onai so nana etayechi ema anamontu ayetu ye bia nana tayechi assemblyman Honorable Abochi, one also so bwajuma papa. Na enra. Ena koba say ese de bon ho ni nyina yakoda ne de hye nana ene omanfo ensa. Tianene na nsa ne esi mu a yakoduru anajo kohwe baabi a bedi dwuma no ne ade na nana no man fa wo mreta yachi. Nana kwaku pepra o yetwafo hene nana som kranten osia hene ene nana no ma wo mkeke ka ho nana kofi tachi labi a odi kan jaso hene a owo late kubiase nana na pa michia opa
Butaya disi ya ni so no abem na enu anana kasai nana wontumi topra a wotoso enan enu a ensam a wode atudwa na yentie na fei yewia matwaso Jumedi ayene ene chance Adom FM fo ada Roma o ma twa nkwa nga DJ ba etore bia na no kra ni adwene wo kwan bi so obi a oba beboa ye mu no efe etore bi kra na ntiase tumi mpese ebe ya djuma ni nyina achi no onya komapa e ma ne dai e tinkoman ne fabi enya insu a etese yeda Adom ase papa Adom FM yeda mase sani amadwi tinkoman na matuya bebe insu na banyin se insu eye enkwanti sa enkwan na amudi abre tinkoman no onyame so emma Adom FM sa nkwani bi na Adom FM entrew na yekese na wondin ehite amanyina so mekan say wia owura so a nyame so ne dae no no so yese o no so decide jumedi beto ne kuma so no waboa ama ye nyansupa anono ono so mejira tinkoman anem e danase edamase na se ade ambese be ka kire Adom an se minim se ye tinkon kuto ene ba bia se adwumai wodibi nanso emre bia mene owura CJ ehia no ka kire se onfa tinkon Adom FM ye de tinkon man achewo kwen bia wo fa so a wo boa peyin na tinkon man farinta ma prefiran one faso editing kon sesiaro yes station edikan so adope biara obi asori no chimto no tede e koso fatin go hono onfanto Adom FM Adom FM nana won to be topra nana tin kon hene na wote ne kano nana wanu hwam nyame hirawo nyame won hirawo papa adwene ne wodo an wowo ede ma womanfo fa do go hwe adwuma nana wodi no tinkonkrom ho a anya adwuma ketwa ya wode twa mo mekọ ho ansana mkọ hwe se ne ebe ye adwuma enu ekokodi ye no na miduru ho kofi na dwuma afibia wodie fa ekunafo ne wamamo ekunafo okrom ho nyina nipa over 500 na obia wamane mo no ama wanwa no ama wakokọ na wo wi a 200 Ghana cedis envelope no dey account ho try car boy kura over 30,000 Ghana cedis nana nyame shraw na ora Nelson Akwa oye CEO Ceramic Farms Limited wamada Roma ana wamutin se butaya esiye ni so Beyi W'ano esuni nto ambe so ayasene se CJ me wa farm so atenkon han ya wo ye mpreko ne mo aka ho enti boho no eyesan afa ye hwe na 18,000 Ghana cedis plus o CJ meboa ama boho no yatu enti ono fa ho ka nkita hundie na meneno kasa na ya part payment na fe akabi na contractor no abem san ya didi nkwama ana no etimi ko wi adwuma no na ora Nelson Akwa enso so ensama odi tu dwanra mebesi ebetie it's very important because we be chira wodo a ese woma sa odo no eso wani etianra wanu so ensama wadi tuja enie ye ejuma na ye no ejuma na tisika to wo say yemfa en sponsor me patonti ba ejuma kro ni din no ejuma na bompanifo a wo mota akire edin na ejuma ni din di Ceramic Farms
Limited. Siriami Farms. Siriami Farms Limited. Yeah. What in Koya? Good. Siriami Farms Limited. It's Abusia. Yamon Sam Kasia Pa. Emma Ejumaiko Siriami Farms Limited. Ura Nelson. Efrimu. Pato Transumami. Eti Ejumaiko na echa sikatu hose yemfa emwa community na Ejumadu womuno. Ne womuno say ya start fie kakredi na community we ma na yawa sisia no ye betumi de yense ye bo se ope preko fo eso Ghana haina hase enewo preko fo eso pa Ghana hanyina tenko ha enewo wante wa maunsem wa maunsem to asoma me opani enti ye baye no senior community no esifa agie yafa over the years and at the beginning of the year we decided say we want to roll out some packages for the community every year, but this year so na koro ede no ho ebeji muntino na the plans ni na essay but yet say the water project was going on, and we said then let us rechannel some of the funds. At the very day, Otem car radio so we free mama no ekasai live on my show. Now I'm here. Otem is saying radio no na uchinchima na kwato ho and I would say boyemu. Okay, I would say most of the time I am tight admission. Fantastic. Me friend upon the na me fiakra eba farm. Okay. Hi, na me sane ma people no. And me decided say my main friend, to me friend crowd say me bo ni fie din. Obo fie din. Ko fi asan obo ni fie din o. Ko fie din pe na boy no. Me ka say Kwame ben na say Kwame Siedu. Okay. Hi, and then I'll be gradually no pair discussions no. Yeah, we decided say we want to start with this one for this year now. Sikada Akano, we will still look for other opportunities now yadi abwa community no. So the company has yawo nyema bia yadi egu akwem afibia no definitely no it's a project anko so has ya and then yabe sponsor akwala bako in education. Afibia Motiana Siriami Farms Limited. Asama openino can say we ya one more ayen sui afibia butaya wo maniso no ebesesa etisa ankoye nsuo ankoye bibi fufura afibia abofra baako efi krom ha won be hwe no won be sponsor no ni school sem nyina eno so won mo beye wante wa bonsam kese pa bonsam Rana some to asuma. So I say the company has a partner company in Canada. So there's an arrangement between company never has seen partner a company never Canada. So it will be a better on competitive basis a back scholarship now. Then the child would have to move from Ghana to Canada to complete the course. Come back. One thing, Ora Nelson Aqua, or a CEO, Siriami Farms Limited, and Oten and Kano. But say, Facebook says here, and share now a man for a woman, and I say that Facebook no. Karo Kwachika Kramami, and share no a man for more woman and son and Ra, Yamiadum, Yakwa Bohono, and that Facebook says here no. And that Facebook says here no, and Mr. Dan and Panoa and Kofi Dimachi. Are you also bra? Yanko baby, and so neda. Tiana Pano and Namura and your copy no. Na Kofias and Bafamaikono.
eno akofiansa no duru nsuo na no Kofi papa nipa wo haw Ghana ha nyina na etia so ukọ baabi pa na ukọhwe tibia binum wo mu a nesa Ghana ha de ya kan Ghana no ani akra areho hwensuo pa nsuo a sabi nsuo na obakati bu kwa na kasa fa ntamagubom na fa pepa fam kra on fam pepa on fam pepa o na yabakoso mase na na won to be to prabo se boho no mienu eno amusa be ka no tenkon ba ko na no a ye de akohye ne nsa aka ba ko eno nso so ebeba so afa biem na police station no eno nso so makate ho sword police station no so eno nso so yebehwe ama sa police station no abaso yebehwe me number no ensese 0206943337 bia wo frɛ na wo san kame otimi follow me on social media Facebook Jerry Forson, Instagram at I am CJ Forson, I am CJ Forson, Twitter so sa 0206943337 na maka sa fe foforo ba be wura mu Beyi W'ano ne ye be pagam ya de toa ba bia wo bia ya de toa wo ho na fe yatimi akoyanim eti frame na me ndam panifo a wo mta ya chinyina in fact efi ora kanansa so eba ora Abdullah Awudu me programs manager Joshua Tigo afa ora AC Ohene ene me production team wo bia Kwadwo Fodwo Kofi Asan DJ Awana ayo 5 any team enra wo mudi machi ma yekodi sa adwuman e wotem kon me bo bibia abaso champion manye mami fancy yana fei me twa me homra but ye hiamoa yeguso ehiamoa etisa wo hwe sa na mo ya yetoi na wo ya dwuma ekuo e ka wakoma se ma contact me ana mi team no na yehwe kwan ye befa so aboa ma wo manya boho ba kwa ka ho e wotin kon a number no ye 0206943337 0206943337 na yantwetwe enkomo messages in there about bebre Facebook comment bebre CJ good job done, God bless you and your team. I mean Adom FM no size abna ampofwa okay ono so dey odeba no and lots of your comment meba ma beje na fe marking kind but the ambassador no emma TCL and afa Franco Trading Enterprise so madaroma and o maso masene ma Beyi W'ano yede ebrewo no nkro aba pa ho simano enan ami twa me homra me ba na fe ye besim konya na fe ya hwe various ministries and ministers na fe